tena ukora na what have you, it will be the best. Okay. Kiuri King Konoguchoketie ask the senator what he has done for the Raka people as per now that will push people of the Raka to vote for him in 2027 as MP. Again? Arua inkurie nato uthithiritie andu ba Tharaka as per now. Maintu maingi muno arua ndathire muntu witwa Njukirie ndethe arwa kunyagira churu muthetuni. Njukirie primary just some few kilometers away. Ndethe ni maseneta monte makenya. Ndona president Ruto anenkera milioni. Deputy president anenkera milioni, ndana majority leader anenkera milioni, ndabatigire 5 million. Njukirie primary school. Bakia very nice dining hall. This TV yakwa. Yes. So I'm been to Marawa, never go to the thoko, any other thoko, taking a public class, Marawa. Yeah, do I want to buy to get them? Yeah, Dari Kenya, Kamaguna, about Gambia Chicken, ticket to a president, promises the Chakanisa, 500,000. Never Jira Dam, I've been to Kadiani, Navakara Gati, Moyan the same. They don't pay the Bakamanyaki, Udibo to Witawa. Achera so I bring a lot of things. Daima to makwa. We are according one initiative, we are according to I will tell you to be individually. No, the good that we new go, don't matter the number meter or can go no mono. So passion ya kone will tell you. Okay. Yes. Kuna mchogo, thank you MC Teshe ngutike kiuri giaku giuchokwa Frinda Kathura kuma Rutero wa Chuka akawa more fire you work is recommendable mkothima one resident will remember you for 50 years kiongozi wa watu our MP 2027 Maanga magala matatu 50 years kidogo So the magana ya that thank you so much. Mheshimiwa naomba kuthira pengine kuna mtukua no uthira kitu tofauti shira kidogo tu ngungi cia senator irabatere kwithirwa gita na yontu windiro kwa thai wiritana mbeca ciaku akwina ngungi ira senator abatere kwithirwa kirita according to the law no withirwa kitweresera kidogo tu mbere muno number 1 sheria ya Kenya kana katiba ya Kenya enengerete senator membi mantu mathatu mbere muno no oversight oversight ni membi into bira bima national government bia electoral county wagiri ko oversight mbechaira ukwarawa na wagiri ko oversight mbechaira through audit nonto audit atende governor ne Colombia auditors bakaya mashinani uko bacheke becha utika wo sibitala malimanti ni akirwe itira kwa kiwango yake ndekanaga gavana yetu Nairobi ino akethera senator wake tena ni unkarai kamete ayetawa county public accounts committee ira ichunguza gavana Kenya turikenda the whole senate we are only 9 kwa mtu akwenda tano ligagia atano ligagia senate leru ini umbingo wa uchunguza county monte Kenya tuina senator Sifuna senator Charagai senator Umugeni wakuma Nyamira senator wakuma enda kwa Tui tuina senator Kajwang wakuma Mombe we are only 9 the whole country unaelewa that is hiyo ni kazi ya senators oversight unaelewa number 2 where senate iko ndigo services bia na mwanga tumekishwa kama tukoza sheria chako tumekishwa kama mbacho ukinyira ndo ukinyira ngavana na ngavana wakaenda ubakuta brachira na MCs unaelewa number 3 impeachment ya president na deputy ndio tu impeach president babu na madai two senators ajumbe barola na hapo kidogo baturetera tukalikalira ndio tu impeach deputy president ndio werengea senator unaelewa hakuna kazi nyingine na wako mndongo mwinyi na kuandikira raino na kuandikira kwa senator na kama chukuru na kwa senator na rola merandi kwa senator na kana barabara na barabara wako yombo na kuandikira ndibathikire tie mwambia kuandikie sai yes iruchinge chionde tikakende antomba ko ministry ndomba kintu kina no tena niyo koko kumango tika senator ndete senators karibu kamiti 5 mbere mona njira kamiti ya cohesion inu ya njire mantu bame ankoko kunda tugiaka city politically kinara wetawa city market tuyite mwanganja wuni no tubakubikishwa kwa mantu yo kumurege chama yanga tukulikari nacho kenda tubane kwa titu this na batwire peacefully gutagwa uyu mutigania uyu mwegembe uyu mutharaka kamiti ni chionde directly kamiti ya devolution muntu kwa county recorder ya Kadhwana county commissioner akarachuka uyu ndio limuleta Kadhwana yes county commissioner wa Tharaka Nithi akarachuka twayena kamiti ya devolution
twina mukuru witagwa Oburu Odinga wajino kathwana twakarano agu na twali comment kwamba kama tukameshia naye chuka mimi kathwana kenda au bago sabu antu sawa sawa baba kathanga chini baba chuka baba mara ngwaro dua ine na kabisa nderegete registration kucheki masharia monde kana gavanazi bakuambataga sheria so na kurobe my project nyingi chicho to kurobe no de twaje de testimony baba kumburagia twina affirmative action ya Tharaka Tharaka ni kwenda affirmative action wewe consulting bakenengerwa kwa taba mane bakunengerwa Tharaka nengerwa 3 times na no kwenda kuchukia kinyage tonga karaga kawache mwanya no ndo thaino udhikirie motion wa next week ndo kwenda affirmative action ya Tharaka ndo tuba factory na mainda siri mama mbago abusogwana betu kiri in informal sector. So basically we have done a lot. Wako muntu wiwerekera sereta na kwandikira kwera sereta na giri kuruthona. Ati sereta rutha barabara ngana kuruthona watabi. Mantu mama nge monde. Imuna nge district ya kuanka kodoko na ministry. There is stima collective. Nda tiga kwera ngana tende Tharaka ko kana watabi. Ndo to present twin the center. Loye the same. Yes. Okay. Annabel rumuri rwa siasa in Tharaka Nithi highlight about education sector. Education sector ni twina thina muno in Tharaka Nithi lakini nikutikeno elezea mheshimiwa lakini pengine tukithirikiria no tunkona nyata imwe tunitire sana no withiro kijuki kanya ka pengine kwarije mukariri wa Tharaka nao let's assume ukuwata gitiki kia MP apart from maybe nandi kurekebisha jaraba kumenya mantu ja irasi na chukuru irasi thirito itithongi sana ciana ningo ingiri ku iroko ni cio mbotethia cio mukari wa Tharaka kando kale chukuru lakini mbele mono kabisa number 1 ukabitie na githomo tietu ko wata kwega very true ukikosea na masomo don't even look for any other things kwera ndo idhomo muntu chukuru ati bathomi bare ta ndoye barabara na what have you mbele mono chukuru number 1 ndakwira chukuru na rutete Tharaka ke thina ya thuguri twatinda kuthugura gembe na ukwenu na mbeu na atigania na imenti kayura kaniki kayoke thina Tharaka na ikabo nagu akirombaga taino tininya mono thina Tharaka kianga ngano twathi bathomithiriana utire muye ithatu itano na gwithira payslip na nto umagaruka baba mekinya kwirutira wira chao ronto bakithomo Nugwerawa wana meyira kora kinya tena kithomo mutu na yeri giche kinya kila kitu kionde so mbele number 1 to make sure kwamba tukuwata kithomo turete machukuru mega turete mangu Tharaka hao turete Ngobo school Tharaka hao turete Chuka Boys Tharaka hao turete miathene Tharaka hao to make sure kwamba tukurotha structure cha kithomo atu atrina ma doctors ma engineers ma lawyers atupene heshima nugwerawa tiati ono ke wata degree no mwankothi mini ugituika engineer no mwanko kathomere kuntugura ya tugachirutira Tharaka wao number 2 tuchoka tuikire to make sure kwamba to empower to betu bobongwa nuntu Tharaka ko muntu utie sako sako hilo kuno ngachaitho chiarimo nengo congratulate arimo muntu bauze sako so vibrant lakini most of the members ba sako ni chiarimo tukala to sako ya muremi wa kawaida wewe ngwa ara muntu mekuditu mugarukire kathaka ngiri 10 akaleta mwana wa kabisi akagito mwisho mweri ndiye mwere kada ndiye ndengo kore kendia so those things are not there and actually indikarana twana ashari betu Tharaka mathomithagia lakini nkumenya no timbi bono atawira thina maitu engiaga turwa kendege na wota view na twarambe hapa na pale so itokoya tumekisha matu empower kinya kuru baba kawaida ikundi women groups wewe andi bakore wena structures wena ways of fund bure beji cha technology ways fund turana na heshimiwa kuri bakore batuke empower na bathomithwa maana maku invest yes aramwe kuru bakuri timugarukire mwana wako ngebe chukuru katheka thugia ngiri 20 akathia kare abisi akachwa gusabisa message pole pole so we have a lot of things we shall do to this community mambo mingi sana mama yake ngo yako so ndio cha manifesto akakwandika manifesto ya rongo ya kuia ntu mimi siwezi fanya hiyo akana mtokomera mpolitia mheshimiwa na tapangite na youth mbele mono dua igoro what was yesterday I think on Thursday Tharaka mndiko ko Tharaka on JT Stadium stadium hakuna ngokio ndaenda kwa Senate that is the question that has the whole of Senate ndio ngo kile answer the Senate You saw it yes ujeste ni Tharaka ana betu kinya baba na talent me vida bachela kila primary schools compound na secondary schools ujeste ni Tharaka
at least this is to Tharaka-Nithi. I'm so proud to in Nairobi Stadium. Kinya wetu gwikurekia. Gavana narodire kinya guntu gitawa Kairo na Mara. Gwero. So Tharaka constituency the stadium we chetherwa. Uyo ku uyi muna no mtu nakwandikire yangu. Akwira kwine stadium yita wona. Yeah. We yonda thienda ka platform ya Mukothi bara kikieni ni kia Mukothi primary school. So itu kwenda stadium yene heshima tairi wako gudukura kungi. Kena tumba ku develop talent yetu. Gukwe muntu gutie kirabu kia Tharaka tumba ku kirabu iki kia youth ki bantwana. Wanga membi live wae riani na sabada small crabs. Na na betu aba ngimono Tharaka era turi ninya mono wethera mwana regeje form 4 rukinia karoka wera factory na akabada kinya chiringiri mwezi pata. Ukarege form 4 gati ukithi kurithia wiri kugothenkera murao kuna there is nothing. Woku wiye bantu nwangero ya katu mayengo tutu wakana ukathukiano kabaro ngetu nyamu ndogo hakuna. There is nowhere to absorb people. So itukwenda tu away from ija polisi gutangazwa ija ngawalimo ija ngajeje gutangazwa itukwenda kinyagwa tu na other arrangement chekuketa kura na wetu. Mwana alikie form 4 lazima gutiwa kuwata he kero usurvive. Nono ntegwa nduka ya mtu weta he na nduka ya mtu arikije kila zaidi nduka na maishi mamwa. So itukwenda tu bikishoka mtu wa absorbwana kwa ubo tu banenkera level inja gutura ndeguru. Yes. So what are you doing about this stadium? Pardon? The stadium, Stadium? Minister wa Leba buga PM before the Senate I think next week. Achoge biuria then to ingatire keni the next allocation ya mbeca to identify stadium to kwa Tharaka constituency. Elega mbokoria talent yetu. Okay. Yes. Wow. Thank you so much Mheshimiwa. Eti nani aliambia wamama waende kwa DP news please bwana senator do you have a clue? Nini? Arito Moses Njagi ari mbere nkuri kethira wina any clue kethira no werite ngekuru siete KDP kwa DP echo. Mimi sina habari. Okay. Ntimenya lakini ndege tukiruma charabu au ngeuba wange batimenya we I don't know those stories. Ani ndona ngazeti ni bora bona ka ndona TV ni ndewe kura ndo wara ogete kwa DP which was very unfortunate anyway. Ukwe no to you know kura ndo kwa ndaba tinda aba bagete na rieto la DP sana. Koko Tharaka weno. Kwa ndo tinda aba bagete anga o anga kende ke kumarukire mwanko radio kwenda ngioba kwa kura ndo bakua kenda gutiki gukinyagira kindike mono kathi uketherania kurona ukabea tuthi kwa DP kenda ba utambua gutiarite kinya na DP na DD aratire ya nginya kuona for 6 months ukethi uketherania kurona nturoke bera ho na tuthi wa ngi kenda gutike kurwa utambua gukinyagira kindike mono gutike deputy president na nurongo ukethi ukeneria andu tu konime wa maruru kwa ngogo ntura tu. Okay. Arua Bwana Senator promised the people of Tharaka that there will be no any other Uragate cultural festival will be done without a standard ground. What happened? Ene mbere number 1 went through that stadium. Uyu kwa liogu na kwa siasa. Ukwelewa nondo niunda averire kwamba stadium ino nkamikishwa kwamba nkonenganira mbecha na ushahidi buliogo nimepeana 800 million. Ukwelewa? Yes. So wa mbecha gukinya county MC wa Mukothi ma no ya kuthagara mbecha ira akathia karutha Uragate. That's what they should have done. Okay. So mtu wagiri kurua na MC wa Mukothi ma kana no to mimi kazi yangu ya sasa nimefanya. Yeah, upeleta pesa 800 million you can check. You can google. 800 million yandongera Tharaka-Nithi ki 2025 budget. Ishara revenue. That's a lot of money. That's a lot of money. Yeah. Wanakinya gekire budget ya 10 million peke yake. Aiwekira roya gekira matangi na kauza kijabi robie na heshima. Sasa kazi yangu mimi nimefanya. Mtu atakakwira ngini unda ugire. Kando la kapure ko niweze na wewe yako ndekana mbia. Na nune kanire becha. Na ndenganire becha. Okay. Thank you so much. Mheshimiwa pengine naomba kuthira gitwa parting shot ciaku tukirukiria. Thank you very much. Wewe muno antu ba Meru TV. Na thikirie betu bontu baba thikirie cross board ba Tharaka-Nithi na diaspora ngomimbo umire. Yes. Bathire kinya digital. Very true. Bere muno ganchokiria antu bako Tharaka-Nithi nkatho cha mwanya no twako mana nafasi ya kuchika senator. It's not something that I've always taken for granted. Na 2027 mbaliti na supporters bakwa cross board na itoro ndo itena antu ba Tharaka. God willing antu ba Tharaka ngoboro bagura gete
kia muyumbe na ngaburutira wera mbega muno tiburi ngande goro na ndaromba muno turakana cia sino cia ndoa cia barumi cia nchambanio ukothi ukethera wera kagita kana mundu akiruma na metiamanio ni nchambanio na what have you mundu uyu atina philosophy yatu atina ideology zimbega so gatugwatana njara turi amwe tumwikisho kwa tukuria mugongo wetu na ibo wega muno kaibu ni muno na mangi monde matige tukarula na butorombere muno ndo najyo siasa chi mantu maingi muno mamparapare. Very true. Is sawa? And God bless you. Thank you. Hivyo sana muthikiri wa Meru TV muthikiri wa Thiri FM na kinya audience baratu ina bono ntubo gwikinya tukwena rua kuthikira rwari rwa ntukwena rua ingo tukio gutibiru wa Mofaya nikino ntweta wa Mofaya antu barabombo kwira umana ndini antu batharaka na Tharaka Nithi asa county ingo ira bonete mushimwa wa Kibaritira rikana kwithirwo gitaro bagitajo jonde otari ti kawaida no mwanka kwithirwo kwina gintu mtu onete kana antu bethero bakiona kiriwe nikenda bomba kwithirwo mutara bagitajo jonde bamutarite mushimwa batu twakuishio the best kirigiti kia MP mwathani atethio mutithiro gikiona nikendo gatethia antu Tharaka Nithi muthikiria ibwega sana no tubakuthira ria muna batu kuma kaita katwambiriri na daitu kuthira tukithirikiria timu SMS. Thank you so much. Ni wengi ntumba kwa SMS tionthira itumi na ntumba kinya kuthoma tionde cia Facebook na kinya SMS tiongwa. Thank you so much. Much love no tubakuthira ria muna batu unika kwendera tukubu thongi na bujurithani mubye mwathani na kila ntukuingira tukomba kuthira titrimana nawe ukabita Njeri Wacheupe.